mutegeri wa Meru TV betkire ko wate ni kine to cha Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 6 acha mweri yo turi wa ina mwaka no yo yangirile 26 wambita muthoni wa kiramana kurigana mitandao ne yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na rikana monanile wetu wa mathitheru ari ni Paula wangu jiru tukiambiriria na report tireketio tukinyala methene yetu ya ntheto kumanterecha South Menti na renende akarewa kumanterecha gati abachumirite na kumba kuthira bakimeneria mno atongere bathirikari nene anakinya thirikari ya county runguru ngavana mutumantu ethinke bakiwa barabara acharuteruru chombere kwithira achitwi kampanga kiribona ende narapo gwete kinya abate kona barabara tumira kenda wiki ntobio thokono ntubura botumete otoro abukethira bukiba umira riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nabo akaribaga atia ni baumirite na kumeneria bunene Reverend Mutumanto Ithinkia MCA arunduranira na kinya MCA wankuene Martin Kome Makasi ni barabara iri mwankene jo wa ndigicho igere kwithire thukangite bunene nayo yumaga Kaguru gwitabaga atia barabara bakuga nandi ni ete kinya mara gikinene kiri akaribaba na mena nuntu ba barabara kwire ure thuki atongeria ba ruteruru kwina Makasi nuntu mwanka kwina Arun baba tikudara bethagia njireji na Ithinkia ko njireji thai thuki mono ngari tutiga Kaguru no tutiga tutumba guchitithio mutuma ogwe ntikurua kana inyokeja kuga naja kurua naja inaethira wamenya ngari cia tuturita tugatiga Kaguru farm imbije no mize lakini ntore yojori arimi ba marigo yojori arimi beria na inya arimi baba inge na manto jama inge jakarika ntore na izi lakini batu tutiumba gwetana na ngari batu njireje tithithetwe na turienda kuthitherua njira onde mwitithio bikibiki nde mwitithio bikibiki barabara eje mbunite maguru o maita jairi no tukuthithia ngugi au kugera naira batu kira tukwenda batu barabara ethithwe benda kuria mbesi bare mbesa lakini batu thairia barabara nkuruki atongeria baba ni baitirite gavana ujo kathanguthio lakini nande kuringana na ore county government mutuma ejire ntije kethira amamire kana ikuthinka thinkire gitene arorerua ni antu bagathia ba ni akari bagathia mbere meri aria urite ona njire gwita te uma antu babikibiki rokire mbethera muntu agwite aria muuro aja auke barine keu baune kangi maguru mono na inkoria Mutumanto Ithinkia tafadhali inya kethira utiomba gututhithiria njira mono ejo tuthithe ngirending at least yo me araramie ucoke ututhikire marinya nontu mutuma Meru utigento yonete nyume mwanka jure okarite obisine nontu kethira tugwitikirwa narua turinga kura inyete ya one time kaga kuo tatamu kana umba kwathana nontu Meru ni thuri ugwe ni aria bakirikiria akariba papa ugite bakaroka kwania gavana ujo wa Meru ukaririte giti kagita gaka rukiri gataitire na batithira bagitiga kinya MCA Martin Kome Makasi na arunduranira tutikuona utongoria bwao na gukethera kunjire icho twabathurite kena batuthithire no tukuona bethithia wote otaenda au ange batwekira tukuga interest yetu injira akeja gutweka kwe mtu kenda kura si antu baba aja kuja utengeneze hii barabara iweze kupitika bathwe mwanka thai ara batukinyetie muntu uri gitene arethera ni Arun arethera Makasi arethera into Ithinkia kaba tu antu bange babero ejikekie national ere oi mwana onge one time Makasi aende Mutuma aende Aruni aende kirato kwanda injira ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Ibo ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no ndubori una njira ikinyanilite kaitene kukinya kari abakumantere cia Tharaka wandine ya cia karigana barabatumaira barbara ya kuma kigani yekiro wita mururu ne bachumirite na kubithe maandamano ya thiri okinyabo no ndubokudukanga kwa barabara bakiwo ntubutukite ampanga kibo nyuma ya kwithira kwina mbecha ikwerikana ichombere kwithira chikinenkanirwa milioni 1.5 acha kwithira chikibwithia barabara cheruterero nende MCA wo Joseph Kinyuba wete nethirite atumirite mbecha ibuthuku akariba batumite ntumwa kirithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na kinya tongere baraba kuwetwa kenda gutigire bachuba kubachumire na utwiko tethukie botha iba kubenda araba rutite mukana na bakuwa bobo kibakya ukinya mwakene ywangirile 27 barabara itibwithetwe ono kaba komba kwithira bakithura tongere bange baraba kethira bakibatethia riboti mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna. Barabara haki yetu, tunataka haki yetu. Nakari na tori na barana tomeri barabara ya kuma kigani kugenda Nguru ko burera gakiro mwanka majwere wanine chakari gechigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Kigani haki yetu, Nguru haki yetu, majwere haki yetu, Nguru haki yetu, majwere haki yetu. Bakenda manaikera bakugikothokanga kwa barabara ino yento kiangaratanite ngendo kamati na kinya biashara ikithoka mono kagitani gakakuri na mbura tukiomba kukara tukithina kuthirina na kila siku tunapiga kura tukitetea haki yetu. We are not going to be coward. No intimidation, no threat, no threatening. Tunasikia ama ni bulani barabara agando ino kalagataka antubaje mono bapyoyeti aguna bikichao bona hata matikilezuma kazi alireko na ekbanje ntini erugatare hiyo pesa yote imepitishwa iko ere namna gani pesa na tuere na tambio pesa it's around 20 to 30 years to turite to safety on to barabara Twerua devolution is around with us. Lakini utie matunda tukuona. Turimiro njira, tume kuumiria produce yetu. Kakiro na kigani na arimi. Kwa wende twari mai nini mpinda chetu chiorira mondani kana. Kekere oyi turimiro njira. Gaba kende msewa wakenywa zadiamu kwebungana bokere maandamano mama. Ikiraba kugana bairira thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi netengete kigina ya kuthondeka barabara ino. Inde monkere munde gutieke gikarekete. Bakende bumire gutariri kombeca ino ciathire. Turenda kurea MCA wetu. Itukomera mbia cietu cia umira cia kaunti 7.5 million kata 7.5 million ichaumira chanjira gakiwe Nguru kigani gwikira mwalamu nere mabwega twenda MCA wetu nontu nwe ayemba cia rutirwe cia lizo kuthondeka njira kigani gakiro na magire 7 million naye hatuwatia maandamano tumenye kweli mbia cia umira tusainira adiuga atare Kenya SNDM no kwenda Ezra I front line no ntwariuga akorokirie 7.5 million jira kuma mbondare mwanka majwere ende mwanka thaino imarigo tokwanda kuna mpempe atikwenda matoba kuga atele kanambi bago muno mjoke korore umanara ore come on ground mugi atare mbesa ile wanenkanire kere counter assembly ya Tharaka Nithi kwa ndivendere murani muna kwa MCA fulani chekario wande tuone mbesa ileko tuomie muno na MCA wetu na ari minister na ari munene wanjira mianka enu yeri utie matunda tona tiota kariba kiro kako mubonire ende naye atwire mianka enu yeri werere kwa turuterere ari thirikari ndaino arugatie thirikari ni derare thirikari ni werere kwa rutire MCA ariwa na kurugiria 7.5 million naye atwire no arite kai muthomi arite me atutikwerewa gama the maratweka nchamburano bakeringa gatarumo komonka barabara nene ya materondi yunganete ya biashara bametongo na baraba tonyai bagikinya mbita ngendo inarugama Barabara haki yetu, tunataka haki yetu, tunataka haki yetu, barabara haki yetu. Gaba kiuga maandamano mama mati kinya muthio kaya kwigwa batithikerwa arabo geta mwendamo monka kayo kao kagekena bathondekero barabara mapambano ba nasema na bado wewe atupangwingwi tutibagwa kwegwa dasimo tu procedure na protocol na maandamano metu ma peace love and unity tukwenda yende kamteleka kanamba kaneka kwegwa na bado maandamano haitaisha
kama haitaisha waje na tiagas waje tiagas kwa Nairobi imbinge maandamano taendelea sai atubanduki saino tokwatere inavyo totuma njerandi baya na tiangazi baya na mpengo totuma ramiriko totuma ko kwa mbelio munde mwanga kimya mzima tuenda baba tutaone kwa kama sivyo tuko maandamano mpaka asubuhi Mawandi ajakari akichika munge kadhara kankiripotera Meru TV retoka mbetandagara waiguna ndagara waiguna imwandiki wetu wa ndeto kuma nterechi ya Tharaka Nithi yu ni muthuro yu akariba kuma Tharaka na Kinyoko na akaribangi bakuma nterechi ya Meru bura batharikirite atongere bono nthu bakwithira nende uteweti na mbere abombete kwithira bakiona kumendera bethire bakibathura wirigiro bo batongere banende bakokera na kona thinira kari kana ringi kura bo bakulukira kenda babatethia tugete na mbere na riboti cha Meru TV oro murwamiri wa rwangiro wendia Bwanchobi kaunti ya Meru urabijekene ya Gitonga kubuna chumirite na kuria na ngutu choro ngwire methikali nturi athirite agitambi cyo kuwa tenende irabu abirabira kwina machukuru ibithiri bikinenkerwa barwacha kwenda Nchobi untubo Gitonga wete ni urongo na ini ndeto cha kumba kwithira achikiangaratania na ichorongo akite na uma kinyakanini akiwa bo bairwangi ro wendia Bwanchobi bethira bakithia atira mawatho ya ikinde thirikari na kinya yaromba kwithira ya ibatongeria rwangine ruri bote mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi urungamiri munene wa mbodi ya weja ni barua cia wendia Bwanchobi aja kaunti ya Meru Gitonga kubu na ithukirite na kumeneria mere ya mithikali nturi ati thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira mbodi iji ni kunenkana na barua cia gwitikiria wendia Bwanchobi akuwi na cukuru giutate na watho muntu ro wete steering e county with the county of Meru mbere na bwiri kwa accountable awe kwa Meru akolek board kana baba kaya na license bo betikirite Nchobi cia na next to schools because it is wrong utire barua emwe ya ni nchokerie mukuru okireru okwa barua excellence reverend Mutumanto ethingia na kweya na barua skuru mbere ambire kethra kurio arathima mbere ayukia biti etathima ona kethi 300 meters from any learning institution ibu sheria yuo no twenda gwa na thomi sheria ketha karathomo sheria ntira menya nete ayukia biti athime no tandicokeri ndimwira ringi utire cukuru yetawa masukuru na atu ni mira ture mimbi alikombodie Meru irere and his excellence Reverend Mutumanto ethingia ni yene barua ya wendia Bwanchobi ni etemba kana night club kana Wines and Spirit karibu na Kaga Girls karibu na Kaga Primary karibu na Mutuate Secondary karibu na Narakwo mimbi ketha ku cukuru ta wathi karibu na kwawe na Araura eteginya kwa ture ketha ku yo ya ni ukwi nawe uringana na kubu agikano kia miario ije ugite mitaratara kathumba ni thaire kithingatiro mbere ya kunenganwo kwa barua iji license ya nawa o ditane antu bau ketha ka batisi bau ibaritanwe number 1 mbere license ya no kuri kintu kitwa sub county inspection committee ira ithereta geretwe ni sub county administrator aretia na members bayo baketha bari uspindi from the national government DCC from the national government together twina muntu etwa sub county public health officer na officer kuma kwa liquor board andu bareke ku with inspection babareta back to office report ikareta ki the main board batu ngwetu the window CEO ngwetu na ndeni ku issue license kiri premises ira toelekea sinde sub county inspection committee tweyane kuruki akubwa gitetera ngavana Mutuma ariuga mithikali nturi ati bwo mutongere kwithirwo na eto twanyankurani na aremo gutungatira mu Meru ikiringithano na ngavana Mutuma uria ngugi yawe yonekete na kagita karungurwa mwaka jomwe ali rimbo ete kwa rimbo noko ikingi no tukatena mwelekeo no ndo ake agorua east na west ati nira cito ankere abo ekyo ndo kona ke na license ya kwendia Nchobi skuru anto bari ura wa te kwaria ndimwene ngavana east west south and north mburi sababu nimbi rera wa nenkero gitikia egembe south miaka 10 egembe south liga ziratire kuni kibao Mutumanto ethingia within a duration of just less than 2 years na arokere Meru ward ina bed capacity ya 6 na oka Meru ward Mutuate sub county hospital na okenge kanuni barabara ibo kuona niko thithio na manto yangi ya maingi muntu uyu antu ba Meru bari muturasi na kuracio aringiro kure imbike uma number 2
president arona muntu ne ndini amiru aramwethi minister wa agriculture ira wari minister wa agriculture atiete athukia mirambere na nibuice mumiru bibi tweri mumiru ni kurethia na kurima ncoke ndimwire kwanja no wina randu ria amiru weto compensate isiuru no wajire ng'ombe cia amiru areka munde no ke isiuru ketha na kwenda tumwira twamwira nirakuwa nenkero miru amiru batikunenkera miru muntu akanenkero miru ame auction within a day tukwe mwaitho akwenda miru yonthe kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa Ndeto kumanterechi ya North Imenti. Tukete na mbere na riboti cha Meru TV oro kumwankanterechi ture katarumwiko mwankanterechi ya tiania na ramu yuthi umwe na nura mutongere wantu kembethe akumanterechi ya mikindori gicigone mbunge gya tiania West Vijikene ya Mzalendo na chimirite na utangasa ati nende kuma tiania istirambire kuthura mbunge otiringi bethera abakithura mubunge muritinguo yora rukuthai mpuru wa Buri amakirite mirandi yonthe ya mpuru wa Buri akiuga nende kinya thirano ndo twitete mwaka wa 2027 noka abako munenkera kura cha gutwika mubunge uringi no tunarikitie kuonania uritingwe bwawe gicigone mbunge ki akiatiania kaituru kuna menerete atongere kathumba barebethirite bakirwa amana kuriwa kurwa makuromba gitiki kenda kuthukangia kura cha mpuru wa Buri ende akibatumira ntumona kubera mpuru no wagatuka gitine kya mubunge mwakene yo 2027 riboti mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja Mutongoria mwandu kembethe kumatigene Central Yikenero to Mzalendo na ichumirite na kumpa kwitheka tho tongora mubunge mpuru wa Buri ara Mzalendo wite kukira bunge bonda na kwithira bakithura ndene gicumbi gatiganisti utire mubunge omba kwithira kirita ngoya mpuru wa Buri ombete kwithira kirita bila tuombete iko benefit yabyo kiri utongoria mwoshimwa mpuru wa Buri ute mujumbe kuma history irandikwa tiganie na yumbe banana eru are mpuru no abanana ute muntu ayari tangu yera mwoshimwa mpuru aritete bora gote na ya yota la project nyingi sana lakini assigned CNDF no ndo munyana na area CNDF muntu awe to akabya na area CNDF na mporo na CNDF toke ya kuma ome CNDF to atala bila muntu ombete ikolobe akareta ute ungia omba ikolobe into ya view batu itonete barabara china lami itonete KMTC Mudhara ituonete mbadhi registry ote constituency ye mbadhi registry na ndrezi registry yele itigania isti yake muturo yora torara we tava komichio tuko maoga toeteta kugira mbadhi certificates ciana ikenda ka chukuru ito iterwa yuo imekindo yo amanto yathira erwa na toka thiria manto yau so na binge nabyo kinyambe serious mbondi yongwa ito kwambirerwa na ne ambiritie fertilizer toya era muturo yo korwara weta mutindwa na ara serious bond weta koyokia intobi ito iterwa yuo aite no ko Mzalendo ne therite kimenere bomba grombeti ko bunge gicigo bunge ki akiwa bamwa parometo kumba kwitha kithukange kura no tete bakuromba muntu awetwa Gabriel Chokera i project wengwa na kumenya utekura cio akona ndrene mikindo reward kinya akachania utechi akona kinya cha muchi yo yungo kakwendre kwere mo mware nya okuwe ngwa umerete ke kamera ke media aekele maboro batayanile muchina bakiromba inya umotongeriene batu tutakwengera inyo kwenga imaromba yana bakuna family ekuya kwengere owe so ugeya kweya gutonia tongoria bange bora bateritete ngwe no ti utwira ngwira oritire owe niriku twire ngwire oritire era yombekio kungaranti batwe kana yombekio toma batu turingitheka nkoro tomba ni ukuringira kura otherwise manto ya bipindi na bipindiri batu tuteta yare we are resigned and we are more than resigned buonga muntora akuthoania na pingite mpuru from the lower zone ankoenda ni kwera nyata no cha the upper zone tutena bo ito kome project na bure chokia ntomwa ora utometere uchokeria report mwere kutua kuthuka na bo gwabogelia ora mutang'ang'onere ngare na monki ibu eta kona kiripotera Meru TV kumatia ni Mbita Muturia wathirinja Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja kumanterechia tiania no ndubori boti una njira inda ya riboti Adams Muturia wathirinja tunenkera kanya kakunoka kirecho nchike tukembere kya Ndeto cha Meru TV oroni wa Mbita Muthoni bakiremana mwananeli wetu wa Mathithuni Paul Wangunjiri ugeta kura yano tuchokere tuna Ndeto ingi Kathumba
Peaks Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive. Kiri michemano ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Peaks. Aja Peaks Hotel nkero ikwena iriori gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranige na tuigo kurokera 0711 969 690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So nice, it's home away from home. Beauty and taste with nature. Peaks Hotel. Kiama kia nopeo nigio kumenyithia muchemani juao jua National Delegate Convention NDC juria jukagitika tariki 24 cha mweri jua ina mwaka jo mukawe ni jo Elsa aja kaunti ya Meru kwambiriria thaa 3 cia rukiri. Ni muchemani jukareta mwe atongeria bonthe banopeo kuma uria munene mwanka uria munini tutegutiga nyuma atongeria banopeo Youth League, nopeo Women League na nopeo Disability League. Nkoroki gukethirwo na ngeni kathumba kuma Kenya ngima. Kiama turiuga nopeo tupande ngazi pamoja. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. sana mutegeri wa Meru TV betikire ko wate weni kire gicunci ketu ke biele ke ndeto cia Meru TV oro nkurikanie oro ibantuku ya Jumatatu tariki 3 cia mweri wa na mwaka eno yutiriwa 2026 monanile wetu wa mathitho rengi Paul Wangujiri na nkurikanie tuthiatira ke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda weta na mbere na kumba kwithiro kiwata ndeto ii na ingi inyingi oborecha tunduka Meru ome ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya tore gataro mweko kiri mwandiki
mwaki wetu wanthe tumwende ulaibuni na rege shigone mbunge kia Buri musiasa Steve Muriungi Kanyanya na rokuromba gitikia mubunge gishigone mbunge kia Buri na achiumirite na kumeneria nene athirikari nene no tubwa kwangaratana kura kuonekana kiri mutarata kana rwangine rwa ugima bwa mwiri akeri na muthuro na gwete mutaratara ya ugima mwiri ya SHA yote komba kwithira yukirigita akenya orayo batikomba kwithira yuibarigita kiwa nende mwanka thai akwena aje barabo itachibitari na bakalazimika komba kwithira bakirira mbecha chocha mubuko akinya nyuma yabo komba kwithira barite mbecha kirisha. Riboti ya mwandiki wetu wanthe tumwende ulaibuni. Akiaria Steve Muriungi Kanyanya noro kumereria matagitikia mbunge Buri na ukiririte bona na thirikari ya Kenya Kwanza na nikira kwa kandi ya kurwang'imira ugima bwa mwiri SHA ite kurita ngwe buru untu akua Kenya baraba ingi kaba kunyamara na njira kubwithia rambe kana kinya kunenkanira taito ndindi cia miunda yo na nikenda bakombotiri twende kiuria kira kinene ari uria ke kurita ngwe kiriba uno ntu thirikari riwa ni kurita ngwe ntu thirikari ni gutwira SHA ni kurita ngwe SHA itangugikire antu bariku itangugikire antu bakarinjini yake antu batharaka ake itangugikire antu ba Meru kana kire antu bakibiritia kai itanguge yake ki mangavanazi maraba uga tutam kai itanguge yake ki ma MCA na ma MP jaraba keja uga tutam ende karaga witanguge babangi kana kasa ikuthima antu kiro ciao ikamenye iba ikubagarirwa sana mitazi ciao raja no kwie bura karira SHA. So I want to kwariria mantu ya SHA itotige kwairwe na ntirera antu bakaregister SHA kuri antu bakuga batethetwe nio inkwenda ubona but jauni ama victim no to my brother rira arigia koma masibitari na mwathani amunogokia taito dindi taita sibitari no to mbechi ira arirwe SHA yarire less than 10% ya biri aritwe kwa twika iwinge mbecha gatugachanga twaturo changa mbecha ciara makuthira na kenda twita kunogokia mwiri jo my brother Kevin Rembikia taito did kenda itigwa sibitari twita kunogokia my brother ugeta kire constitute sibitari ugeta kire constitute most of the hospitals that ichi bajokete taito did icho chuyuri no and especially re mwana eta kana muntu eta butiga kenda bwitikirwa kujokia mwiri bwita kuthika bweta bukatiga taito did na mbecha bukare deposit kenda bwita kuthika muntu bukatiga na maloni kenda bomba guita kureaga maroni jaja yet itukwirwa kwina SHA unigitara uru ntirikana the last time rira kwari nene NHIF igitara uru mbiti arambe yara ya sibitari lakini kuma thirikari ya Ruto iratonya achoketa kugira kindiki professor tuthugania mbuga professor jaga chinchia policies mantu jete bwega bejira bagwatana professor wa mwito bagwatana na onge oithomo ronyomo ino ntutenyo mwa thomerete na iba bagwatanire batwethia mbuga mbiti chekithaka ikano tubakona SHA etibatirite utangugi Kuluki Kanyanya ariwa wagiba mauta ya petroli ni kukureto wati kire ya Kenya itumi biashara ile mbinge itegemea mauta ya petroli karingithika bonene na inyo tina kubera bwina mpara batigwa thada ici na ndeto kwaria Buri constituency ai as we speak petrol station ire tigeria maguta nemwe utibe petroli ire kutha ici yeti tore aje tukiuga twina thirikari na nto bayukiria maguta barekira nyomba ciao barekira matangi-ine ciao barenjira miundene yao na ijara jara tigere baturetera maguta feki izo jaja kuja kuturaga nazo kuretera kansa zo maguta ja kuturetera maguta feki na mantu za taka thirikari tetoire ije tukaria nteto cia thirikari ije muntu kanoka kiongo na akaaju otheri so no nto murungu no natwete inya na gatwa inya na gatwikira inya twiko waje ujo ntuko witigere no thari ba guchenga bendere guchenga kabisa lakini tamu nemwe bane na bete kabisa ora bateka rochoka kaire kenda nthiguru yetu mbota etheka kiripotera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende walaiboni Mwendo Laiboni mwandiki wetu wanthe tukumanteretia Buri ni boya bwana sana mwende na ndwari boti na njira ikinyanirite akiama bakiama ke UDA akuma yembere ati baciumirite na kure ntukembethe bethre bagiciumire na uciandikithia ayaringi kura orara twetete kuringa kura cia mwaka yo 2027 Robert Ayuthi akumba kwithira bakiumire guciandikithia na kenda kinyaka gitaka kinyaga kuringa kura abethre bagichala tongerie bongo bara bakona bo bakabatongerie buboya. Riboti ya mwandiki wetu wanthe to mugirithi waba Anajua shida za mama mboga ni hasla. Tukokura. Nthuki mbithi ya kiama kia UDA itongeretwe ni Kimathia Murray puma rutene rwa Igembe Central ni bajumiritie na kuga botha hi na antu bairitaniririe ni kenda bagaciandikithia kuringa kura na mbe muntu wothe ethwe na kurewe ngegoro inge nare bange akenda bera baitolesa kabisa bayokie kura kenda muntu amenya kura ena longweke kabisa 2027 no tena kura utebio karinga sasa sawa utwire antu bonde ntorense baboke kura
abaitokeso kwa wingi lakini kwandikithua mweri yosu onthe bete tuone bio bagetha antu ba IEBC bagaukia kura cio Kimathi amunde aritie ari ndene ya Igembe Central na rikitie kuwa bona ndi ba kandi yao ni ya kura nyoba kwarithia no kandi ni nyingi turwa tukokura ande patron yenu na abuo kiama gia tukokura turwa ati twitha tukikura cietu nikenda tukomba kuringira atongere betu kura mwaka 2027 tongere tena kura utethio tatia tukaringa na tukuitu bado tukanga bado kandi tunabona kitu twatire ikethoe kandi no turethoe kandi ID kandi kana kandi ethimo kana kethoe ATM kandi turenda kwa tukokura turi aru ari kwa matisha a youth ba Igembe Central pombe kuikia kura kenda tumba kuthura thirikari ira tukwenda na itukwira mheshimiwa Karamu Kaile Miboya sana onto support program we ya kumobilize anto ba Igembe Central na anto ba Meru County kenda bomba kuikia kura na itukuromba ana youth bonde kenda sauti yetu bomba kuthirikirika sauti yetu tuthikirika twina musi tutena kura sauti yetu kathirika twina kura so ituko request ana youth bonde ba Meru County bature kwa wingi bayuke kura itare kibine kire tukakuruke kura na turua tuko kura iboya de akiama baba UDA ni baukite ati boba tiari kuringa kura na ni barombete antu bonde para barindene ya ntigurune eji ya Meru bo bashumirie na bombe guciandikithia kuringa kura nikenda bakaringa kura ciao na baitarire atongerie bara bakwenda na ruare ngwere tu no ntonde na certificate yekwa na woni kan kwenda kuwa ibwasa ningo support thirikari president wetu Ruto na bena mwane tokendeke batu torua nimbi kura biyana bionthe tuthiulungite kangeta tweta wondi cionthe na arua na tuthaka cionthe niko yokia kura kenda tumba uchenti onene kenda tumba support thirikari yetu yumba kuendelea manto ya tuko kura ni manto ya kiama na namba 2 atongere beto ni batuwete mbaru muno wakina Kaile Mia ni batuwete mbaru na itobera ni boya sana ntobena batu twe vijana na ibo support bonkwera andagasi yakwa na ari bakwa babana kende nde kiongozi wo bebera atire ni bayukie kura muntu akaringa etuma mitandao no theri karinga etuma akiwa tutamu utheri ni etho tutamu ina kura tutamu nambi ina kura tutamu nambi ina kura kwenda murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Central Iboya muno mwandiki wetu wa ndeto murithi wa bakumantere chia Igembe mauwa no tubariboti na njira ikinyanilite njira imwe ya ukungwira kuriuka kwa Jesu Kristo gikundi kimwe gyo kumenyekana Igembe Kosimbi bachumiritie na kumba kuthira be kungwira ntukui na utethia antu baraba utiuchiomba na kinya antu bara bakuru bagitoma antu mwakire thirikari na kinya atongeri ba wendi bubo na antu ba wendi bubo na atongeri kumba kuthira abaichumire na utwiko utetho kiri antu baba utiuchiomba na bara bakuru ba inture ne chietu no ntu bakwenda utethio bwetu muno riboti mwandiki wetu wa ndeto ndagara waiguna gikundi getagia thirikari kiambe kuiba kongorete mambura maista na nto bara bakura bakuma ndara wande marimanti gicigo mugeke tharaka uri moroto wa gutetheria bara bakura no ntibariganirwo maturani bakiuga bari na moroto wa kagikomano gia ntu tababa Easter is a celebration cia kuonania kwina hope, restoration of the hope kuituriage muno no tuba celebrate na krobeto Easter. Investigations ndari arese ya kroba ingi mono ba vya quite neglected. Ninda bangete mwangu kumatene mono. Na so one time ya just like a vision that we can stop that imbatiri tukuruga ma the home care. Nontinkona mono ito focus ku empower youth lakini tukariganirwa akuru na tio no tuthiete. Iboega nikere baba tutethetie tomba kuba support twabanenkere irio binge muno mthe na itoko look forward tona uga tokona partnership bainge tutethia akuru nontu itokatharimo gikwikio kitharimo kia maana muno Francis Mutai kabisani nora kurekere mambura mama akiromba kari kumenyagira nto bara bakura anjere monya guchwa kitharimo na kinya gutigeri bagukura bega batari na mathugania maingi mbuge kiri ayuthi betu na ndakasi yetu bwambo mbakuga nati kitharimo kionde kiambere kumaga kwa muciari no ntu muciari no murungu abaire kwa witwagire kumenyera ciari betu na kinya kugitu kwenda gwakira akuru na gago ti kumini mukuru kumenyerwa ti ya gago kuri other challenge ira akuru be bena cio
tene mukuru no amenyero wana begwira lakini utia antu bandu ke bana bakwaranagiria nabo nenu injire mwetu yetu antu ba gikundi iki kiambeko kugeria ko bridge tuwe twina bantu akuru bomba kurikana bakaraniria nyakuru baba kumenyero bemiye ibe bendaga companion kana kurikana babange bakara gaba kiromba bawendi bwega na baraba kwebombera gutethagiria kundi tabibi inkwenda kuromba mugongo wetu wa Tharaka thirikari yetu ya national and county government ni unkirutagwa na county government nkarariria na thirikari yetu tuone bwatu mba gutethia ndirimu ino ya CEO wetu na oversight members babare agatue kariari kumandara wande amarimante gecigo mugia kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka betanegara guna Iboya muno mwandiki betu wandeto nagara waiguna kumanterechia Tharaka no ntuboriboti una njira ikinyanirite riboti ya ndagara waiguna yatwigira katante kandeto cha Meru TV orubontuku ya Jumatatu tariki 6 cha mweri wa na mwakeno yoture ya 2026 wambita muthoni wakiramana mwanalili wetu wa mathitho au karipol wangu jiri na kinyango chukire nkatho cha mwanya muno no ntubakona kanya akaututhiatira andiki betu bandeto erekerie betu tabuchukire nkatho kinya babu no ntubutire Meru TV oro ikumba kwithire ikinyanirite na kaita kakeya.